Hari imijyi umuntu asura agataha yayibagiwe, hari n'indi usura igasigara mu mutima. Kigali ni umwe muri iyo mijyi. Umujyi uzwiho isuku, umutekano n'iterambere ritangaje. Umujyi uhora uhinduka, ugakura kandi ugakomeza gushashagirana ku isi hose. Nyuma y'imihanda myiza n'inyubako zigezweho, hari ahantu hihariye havukira ibitekerezo bishya, hahurira abantu kandi hakubakirwamo ejo hazaza. Uyu munsi turatemberana muri Zali Yakut Kigali, yafunguwe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kandi akaba n'ikirangirire mu bikorwa by'indashyikirwa ku rwego mpuzamahanga. Aha hantu dutembereye ni Zali Yakut Kigali. Ukihabona bwa mbere ushobora gutekereza ko ari hoteli nziza gusa, ariko uko ugenda uyegera niko usobanukirwaho byinshi birenze inyubako. Ni ahantu hubatse amateka mashya ya Kigali. Ni ahantu hahuza ubukerarugendo, siporo, ubucuruzi, ubuhanzi n'imyidagaduro. Ni ahantu urubyiruko ruhurira rukaganira ku nzozi zarwo. Ni ahantu imiryango iruhukira. Ni ahantu abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi bahabonera isura nshya y'u Rwanda. Buri munsi abantu baturuka impande n'impande zitandukanye bahagera bafite impamvu zitandukanye, ariko hafi ya bose bataha bafite inkuru yo kubwira abandi. Mu mwaka wa 2025 Zali Yakut Kigali yinjiye mu muryango wa Tapestry Collection by Hilton. Ikirango cya Hilton kizwi ku rwego mpuzamahanga, ni intambwe ikomeye ku Rwanda. Ni ikimenyetso cy'uko Kigali ikomeje kugirirwa icyizere n'ibigo bikomeye ku isi. Uyu munsi Zali Yakut Kigali ihagaze iruhande rw'andi mahoteli yo muri Rome, Atlanta, Nashville, Santiago ndetse na Hoyan. Ibi si impanuka, ni umusaruro w'icyerekezo, ni umusaruro w'ubuyobozi, ni umusaruro w'igihugu cyahisemo kubaka ejo hazaza. Imbere muri Zali Yakut buri kintu kihubatse gifite intego. Haba amatara, imitako, amabara cyangwa se amarange, ndetse n'imiterere y'ibyumba, za resitora, rooftop ireba Kigali. Nta kintu na kimwe cyakozwe ku bw'impanuka. Buri gice kigamije gutuma ugira uburambe budasanzwe. Niyo mpamvu usanga hano hateranira abashoramari, ba mukerarugendo, imiryango, urubyiruko n'abashaka kuruhuka nyuma y'umunsi muremure baba bahuye nawo. Ariko umutima wa Zali Yakut si hoteli gusa. Ni abantu, ni urubyiruko, ni siporo, ni inzozi. Mu busitani bwayo harimo ibibuga by'umupira w'amaguru, hari ikibuga kinini cya basketball, hari n'ahashobora kwakira ibihumbi by'abitabira ibitaramo, amarushanwa ndetse n'ibirori. Iki ni igitekerezo cy'uko ahantu hamwe hashobora guhindura ubuzima bw'abantu benshi. Nk'uko abayobozi b'uyu mushinga babisobanuye, ntabwo ibi ari ukubaka ibibuga gusa, ahubwo ibi byari ukubaka umuryango, ahantu umuntu ashobora gukinira, akigira, akidagadurira, akabona inshuti, akabona amahirwe. Iyo uvuze Zali Yakut ntushobora kurangiza utavuze Giants of Africa, umushinga washinzwe na Masai Ujiri, perezida wa Toronto Raptors muri NBA yo muri Amerika. Buri mwaka urubyiruko rwo hirya no hino muri Afurika ruhurira hamwe, rwigira hamwe, rukinira hamwe, batekerereza inzozi zabo hamwe. Muri 2025 Kigali yongeye kuba umurwa mukuru w'izo nzozi. Abarenga 320 baturutse mu bihugu 20 bya Afurika bahurira hano. Siporo yahuriye hamwe n'umuco, uburezi buhurira hamwe n'umuziki, ibitekerezo bihurira hamwe n'icyerekezo. Nibyo bituma Kigali ikomeza kwandika amateka mashya. Iyo izuba rirenze, Zali Yakut irahinduka, amatara araka, umuziki ukumvikana, abantu baba baseka,
hari abafata amafunguro, hari abasangira ikawa, hari abafata amafoto, kandi hari n'ababa bareba Kigali iri kwaka nijoro. Mu bihe bitandukanye, ibikorwa by'imyidagaduro byahurije hamwe abahanzi n'abashyitsi batandukanye, bigaragaza ubushobozi bw'iki gikorwa remezo cyo kwakira ibikorwa byo ku rwego mpuzamahanga. Iyo ureba Zalia Yakut ntabwo uba ureba inyubako gusa, uba ureba icyerekezo, uba ureba igihugu gikomeje kubakwa, uba ureba urubyiruko ruhabwa amahirwe, uba ureba Kigali ihora ivuka bundi bushya. Ahantu nk'aha hatwibutsa ko iterambere ritubakwa n'amabuye n'ibirahure gusa, ryubakwa n'abantu, ryubakwa n'inzozi, ryubakwa n'icyizere. Uyu ni wo mutima wa Zalia Yakut Kigali, aho abantu bahurira, aho ibitekerezo bivukira, aho siporo ihurira n'umuco, aho ubukerarugendo buhurira n'iterambere. Niba utarahagera, birashoboka ko igihe ari iki ngo ube wanahasura nawe. Kandi nimba waranahageze, ushobora kuba usobanukiwe impamvu abantu benshi bahatahana ibirenze amafoto, bahatahana uburambe, bahatahana inkuru, bahatahana n'icyizere. Aha rero muri Zalia Yakut iri mu cyanya cyahariwe n'ubundi imyidagaduro na siporo. Aha rero ni ahantu hazwi nk'Iremera. Iremera aho inyuma ngira ngo muba mubibona ko hari stade Amahoro, ariko muri Zalia Yakut ni ahantu naho heza, ni ahantu hatunganyijwe ngo urubyiruko, abantu bose uze kuba waharuhukira, be wahatemberera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nk'uko mubibona, ni kimwe mu bikorwa byiza by'iterambere igihugu cyagezeho. Turakomeza rero tugende dutemberana aho ngaho imbere n'inyuma ndetse ya Zalia Yakut, turebe iyo nyubako ndetse tugende tureba n'uburyo bugiye bwihariyemo. Reba, izo ni zimwe mu ntebe ziba zirimo, ahantu ugenda ushobora kugenda ukiyicarira hejuru. Ahangaha iyo wicaye ahangaha ni hahandi uba ureba Remera yose mu buryo bwose, temberera uruhura mu maso, ari nako utekereza neza kugira ngo n'ibindi bikorwa byawe bikomeze bitambuke neza. Zalia Yakut ibarizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Ni ahantu ushobora gusanga coffee shop, ni ahantu ushobora gusanga amabare, nyine nk'ahantu hari hoteli nk'ahandi hose. Ngira ngo murabibona imyubakire yaho rero n'imitako yaho, amabara agiye ahari. Ibyo byose ni ibintu bagiye bakora ku bushake, ku mpamvu zabo, bavuga ati iki ni iki, wenda ibara risuku nuku risobanura iki, ibara rimeze gutya na gutya ryo risobanura iki ngiki. Rero reka dukomeze dutemberane muri ayo mashusho agiye atandukanye, turebane imbere n'inyuma ha Zalia Yakut. Naho njyewe rero mwari kumwe ni Emison Bakunda. Reka nongere mbashimire nanone, mbasabe gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzakomeze tubane. Ukore subscribe aho ngaho, ubundi ukande no kukazogera, maze ukande ka like, ukomeze udufashe gutera imbere, usharinge kuri bagenzi bawe, tukomeze twibanire hano kuri B Rwanda.